С днем народжения тебе. Один из... Я пожилась так само, так ладно. С днем народжения тебе. С днем народжения тебе. С днем народжения, шановный Лёша. С днем народжения тебе. Йоу! Дякую. А я так само хочу подуть. Я так само. Можна, на этом можна сканчити. Я всіх вітаю на гэтым 6-м уже выпуске. Шостий випуск. Йоу. И... Для шестого с выпуска днем уже. народина. Дякую, И дякую. сегодня как раз можно спросить тебя, а что у тебя нового? Я народився. Ура! Ой, я гиперактивная, пробачте, пожалуйста. Вот, это главная новина для меня. Мне сегодня 18 годов. И, Сколько лет уже тебе? 18? ну, Ты трохи больше, ну, да. да. Мне уже прикладная... Уже 8-й год, як мне 18. Сегодня у нас цветочный выпуск. Вот, тому у нас есть приглашенные гости. Тому вы можете слышать мышек, которые шурудят на фоне у нашей маленькой студии. Вот. Таких Тому пацанят. пишите в комментариях, сколько раз вы почули наших гостей. Опа. Я сподіваюся, яны будуть їсти торт і чмякать там громко. І це Шмякать, буде... хуянькать, да. Да, да. Е, Вот. сюди. І це буде ембієнт на фоні. Да. Да. Ви якраз, можливо, писали в коментарях, як ми додали музику на фоні нашого шоу, тому ось. Да. Звуки є же. Ми спеціально запишемо додатково і поставимо на фон всього випуска. І Я це буде за як вас. закадровий сміх. У сіткомах старих ось у нас буде Закадровий чмяк. так. Ось перше до вас питання. Потрібно ли писати своїм сябрам, що у тебе день рождения, щоб отримати приємні відзиви на себе в цей день? Типу, ви так не робите. Типу, на вопрос человеку пишеш у повідомленні, типу, у мене сьогодні день народження, причому. Да, Так что робите такое? ли ви так у житті, чи ви просто относитесь к этому дню, і вам не варто, щоб усі знайомі вас люди сказали вам, що з днем рождения рад, що це є в моїй житті? Коли я не напишу типу, то мене поздравить, ну, типу, чоловіка 2. Тому я, звичайно, так роблю. Раніше вельми моцно на це впливало ВКонтакте, тому що ти мог поставити там свою дату, коли ти народився, і все було ок. Зараз я веду, що у Телеграмі з'явилася така функція, але я ще не поставила, я не веду, чому. Ось коли б вона з'явилась в Інстаграмі. В Инстаграме есть. Есть, Есть да. в этой в облачке у сообщения, где ты можешь написать свой статус типа, на день. Вот, и я как раз на свой день рождения писала, что сегодня принимаю поздравления раз в году, что я классная. И это сработало. А Прям там много. можна карточки вставити, реквізити? Максима, да. Вот это подобається. Можно просто номер Це правда написать. просто написати номер карти. Ви самі ведаєте. І емоджі ось гэты з вот этой штукой. Или номер телефона и значок Альфа-банка. Альбо так. Слухайте, а по-моєму, один час у Вайбері нельга було прибрати свій день народження, і обов'язково. І типа, і тобі у будь-якому випадку приходили всі ті стикери, типа, від школьної наставниці, від сантехніка, який ремонтував твою раковину, ну, Меня бабушка так поздравляет. блін, У клас. Вайбері стикери? У меня с обожаю папой стикеры в с Вайбере Вайбера. лучшая переписка. У нас, вот я в этом году мне поздравила с днем рождения, и я посмотрела, что последнее сообщение у нас было с Новым годом, и до этого Даша с днем рождения. То, що треба. А що ми сьогодні п'ємо? Мы сёння п'ем декаф ад Кітчена. Гэта спецыяльна, каб я не перабіваў іменінніка сёння. Чому? В сенсі? Ну, типу, без кофеїна. А, Для мене так А. не ставить. добре, насамрэч, тому що ти так само відчуваю себе просто вот так от. Да, да, да. А Лёша сьогодні один такой на спокої. I'm very excited inside. I'm very chill I'm outside. very chill outside, да. Знаете чему? Потому что я обираю спокой, а не метусню. Это мое кредо на життя. Я с вами, дорогие подписчики, так само поделюся. Один раз у меня гэтым летом отбылся вельми метусливый день. И я нечто таки, так, 10 справа одразу, чик-чик-чик. А потом в один момент я стою у черзі у сусідів і просто проговорюю в голове. Я обираю супокой, а не метусню. Вау. И все скончилось. Гэта ведаеш, гэта на кшталт тых відэа, што б я хацеў ведаць раней у жыцці. У меня, это, знаешь, это у моих 25, топ-25 советов на житье. Мои выники. Мне 18. До речі, чоловік, якому 18, не 18,
Мы його нават не представілі. Гэта Лёша, які фотограф, катаецца на скейце, піша трекі, рэп на беларускай мове, хто не чуў, паслухайце. Што яшчэ сказаць? Я обираю супокой, а не метусню. Стильный человек. Стильный чалавек. Во што ты сёння апрануты? Так, по-перше, лідскія кеды, collaboration з YoLab, шкарпетки Арарат. Я представил мабуть, по-красному. другая нога. Вот, Правда. шкарпетки Арарат. Пролив стритвир, коллаборация с Мандиком. Джонь, привитание. Эко Пенс. Что это? Батина кашуля і берет з моєї поетичної ери. О, поэтичная эра. Так само. Слухайте, не человек, а оркестр. Ну, сапраўды, просто, ну, человек творца. Як Человек круто, що ти творец, народився, як Чого? круто, що ти єсть. Дякую, Лікі, дякую. Я вельми радий тут бути. Мені Клас. класно з вами тут. Дякую, дякую, що А мы запросили. вельми рады, что ты пришел. А я не мог не прийти. Ми примусили просто. Мы забрали паспорт. Тому Леша не может... Да, ID-картку забрали. Тому Леша не может отсвяткувати свой день. Ну, просто, коли ви не розумієте, я редко, ну, полову людей тут я бачу другий раз у житті, типа, у мене зараз днюха, ніхто не ведає, де я, мой телефон у авіарежимі. Лёша, у тебя новая версия паспорта? Да, у меня ID-картка и загранник. Я так само зараз Крутой. роблю такі. Адзіны мінус, што калі ты туды прыходзіш фатаграфавацца, вось я, напрыклад, зрабіла фотаздымкі прыгожыя за 50 рублёў, прыйшла туды, і калі ты фатаграфуеш на ID-картку, туды фатаграфуюць, то цябе фатаграфуюць, типу, там, на месцы. На Nikon D3300. Нет, там такі апарат, які, Ну, типу... у яким Nikon? А, да? Стоит. Это як ведаешь, на ножи прилепленные веб-камеры лучше. Да. І там просто у меня вот так все размазано, я такая, типу, непригожая, я Капец, такая, ну я не ладно, ведал. 10 год буду выглядать, вот так. Расскажу прикол. Короче, я двойче робил ID-картку, потому что я спалил свою першую випадково. А я... Не пытайте. За больничкой? Ладно, давайте расскажу. Короче, ну мы что-то это приколюх пришли рассказывать. Короче, это было на самом початку этого года. Чекай, а это законно? Все нормально? Але, да, маленькая ремарка, у нас нельзя никак портить технику, типа вот этот паспорт и всякое такое, то есть если ты сам это сделал пьяный, то лучше Не, короче, Она сама. ладно, коли что, просто не уставим. Ладно, Потом, ми порежемо. Короче, як это відбулося? Значить, це був самий початок года, і я вирішив зробити собі романтичну зустрічу з самим собою. Я поставив свічки, там і все таке. Ось, і свічка вже догорала. І вона стояла у підсвічнику. І я думаю, ладно, ну вона зараз догорить, а я покуль собі бутики зроблю. І я виключаю світло, заходжу робити бутики, роблю бутики, зробив, іду назад у покой, гляджу і думаю, о, я ж хіба виключив світло, коли виходжу. Заходжу, а у мене тупо вогнище на столі. І прикол у тим, що горить тільки мой гаманець. Типа, нічого, але, ну, типа, просто штука, у якої всі мої гроші, пашпорти, картки. Ось. Ну, і він так значно обгорів. У принципі, ну, типа, все було нормально. Ну, тим пашпортом можна було користатися, але я спитав у людей, якби, які там працюють, вони сказали, лепш поміняйте. Ну, я поміняв. Ось. З самого цікавого у мене до сих пор на столі, типа, кастрища засталося, такое не видно. Просто дітка, таке поглиблення таке. Да. Чорне поглиблення. Питання, як зумер, у тебе засталася історія з гэтым событием? Ну, Історія в Інстаграм? Да, Не, не снимала. я неправильно никому не забыл. рассказывал. Вот. Ну, О, типа, мы пишем. короче, не, ладно, я рассказывал, у меня просто такая штука, я, типа, ну, я неправильный зумер, и я не делюся подіями своего життя у Інстаграмі, амаль що. Вось. Дякую. Ну, але до твоего першого питання, сьогодні я покинув пост у своєму Інстаграмі, що у мене день народження. Да. А як вы относитесь к тому, что контентом, ну, хіба делиться? Хіба правильно, типа? Я использую это слово, нет? Ну, ты могла сказать... Треба делиться контентом у соцсетках, каб заробляти себе просмотри, всяке такое? Блін, складане питання. Зараз быццам усім життям треба обов'язково ділитися, і типу ти весь такий відкритий, складане питання, це правда. Тому що быццам треба нешта для себе пакідати, інтимність, захоўваць вось гэтыя пабачанні адзін з сабой, так? Але як гэта атрымоўваецца? Мне цяжка. У вас як? Ну, калі просто браць жыццё, просто што адбываецца, то, ну, не. Ну, типа, оно все одно неяк прагляды не збірае. Гэта ж трэба яшчэ пастарацца, каб яно сабрало прагляды. Таму просто так, ну, я не раблю гэта збольшага.
Мяне пужае тое, якая гэта ігла, типа, ну, як цікава працуе, калі пачынаеш дзеліцца сваім жыццём у Інстаграме, калі ты разумееш, што, блин, я зрабіў гэтыя бутэрброды, я гэта побачыла 400 чалавек, столькі падабаек, вау, клас, я же магу просто выкідваць усё і атрымліваць усю гэтую увагу, гэта так круто. Вось, і камусьці гэта падабаецца, ну, типа, это ж эндорфінчик, дофамінчик. Што гэта? Роўна. Дофамин. Это дофамін. Роўна да таго моманту, пакуль прагляды не ідуць на низ, і там з 800 у тебе становіцца ўжо 100, і тады ўжо неяк і не хочацца нічым дзеліцца. І ўжо пачынаеш хутчэй расстраивацца, чым цешыцца. Ну, залежыць ад майндсета, мне здаецца. Ну, ёсць жа людзі, якія пасля гэтага хочуць перамагчы і ствараць рэальна класны контент. Вось, просто, ну, тут пытанне матывацыі, як бы, бо, ну, мяне, напрыклад, не матывуе увага іншых людзей. Ну, часткова так, але, типа, я не ведаю, для мяне вось маё жыццё — это моя інтымная сфера. А калі гэта творчасць? Калі гэта твоя творчасць? Ну, по-рознаму, типа, ну, я раблю промо-ролики на свае трекі, да, але пры гэтым я падзялюся сваёй гісторыяй. Я фатаграфую вельмі шмат год, я фатаграфую з самага дзяцінства. Вось, і ў 2020 годзе я вырашыў, што я буду зарабляць грошы фатаграфій. І з 2020 года у мяне пачалася эра, у якой я з кожным днём усё больш ненавідзеў фатаграфію і ўсё менш фатаграфаваў. І у выніку на днях я вырашыў, што, ну, як на днях, вот это апошнія паўгады, што я больш не буду працаваць фотографам, толькі з тымі, ну, хто ўжо зусім там прывык. Вось, і не буду посціць фатаграфіі, таму што мае фатаграфіі згубілі свайго галоўнага гледача, мяне. Я здымаў заўжды для сябе. І, типа, але зараз у мяне адчуванне, я вось нешта зняў, апрацаваў, выклаў, і это як праца на кагосьці. Типа, вот нейкая інстанцыя замаўляе ў мяне тое, што я раблю, але да, але яна, ну, у увесь гэты працэс мінае мяне як гледача, які робіць то, што любіць. Ну і вось я стараюся вярнуць сябе ў гэты працэс і адпаведна інтымізаваць фатаграфію для сябе. А як ты, ну, ты кажаш, што спрабуеш сябе павернуць, гэта як? У цябе ёсць нейкія інструменты? Ну, па-першае, не посціць. Я просто не постіць. Да, я сам просто пераглядаю сваю фатаграфію. Калі я хачу з кімсьці падзяліцца, я дзелюся ў асабістыя паведамленні. Уф, андерграунд. Ну да, это андерграунд. Вось, а па-другое, я зноў перайшоў на аналагавую фатаграфію. Вось. Як усе ў гэтым годзе. Ну, я ў гэтым годзе, я не зноў перайшоў, я толькі прыйшоў. А не, это было ў мінулым годзе. Ну ладно. Не тое, каб я гэтым вельмі шмат баўлюся, таму што мне і з лічбай добра ведаць адразу, што я атрымаю. Вось, але, ну, не тое, каб я таксама... У мяне таксама была падобная гісторыя, што проста згубіў адразу зацікаўленасць у фатаграфіі і таксама абсалютна перастаў ёй дзеліцца. Вось, і ўсё цяпер, амаль усё цяпер ідзе мне ў стол, а потым у нейкі момант я магу толькі праз некалькі месяцаў: о, у меня есть классная фотка, файная, давай запостим. И тады там її запостить. У меня ось есть пару гадоў таму яшчэ зробленыя кадры, які я ўсё яшчэ не могу запостить, потому что я гляжу такой, что это, блин, не вписывается в профиль. Так, мабыць, праблема ў тым, што вы робіце контент для сябе, а не для аўдыторыі. Таму людзі, якія шмат, штосьці робяць і публікуюць, гэта людзі, якія делаюць контент для аўдыторыі, каб яна гэта ўвідзела, а вы, па-першае, делаеце контент для сябе. Так, вы свой вялікі цэнзор. Гэта быццам падзяленне, тыпу, калі ты працуеш, калі ты, тыпу, асабістая творчасць спрабуеш, не ведаю, там, рэалізоўваць, так, і нешта больш, як персанаж таксама ў канцэпце, там, свайго міні-праекта, там. Таму мне падаецца, што тут трэба падзяляць за ўсё так. Але ў цябе ж ёсць пад нагамі. Гэта тое ж самае, што ты, гэта нешта асабістае, ці гэта больш... Пад нагамі это быў праект, які не быў... Ну, я не веду пад нагамі ўжо 2 месяцы, напэўна, ці 3. Вось адкуль я табе ведаю! А вось яно што. Прабачце, таму што я калі сустрэла з Лёшай першы момент, я такая: я адкуль табе ведаю? Мы знаёмы, і он такой: мабыць. Пад нагамі, да, пад нагамі гэты праект. Карацей, раскажу гісторыю прикольную. У мінулым годзе я удзельнічаў у фестывалі аналагавого кіно ў вёсцы Касарычы, і я праводзіў там пленэр. І, ну, карацей, на самым пачатку я кажу, што вось, усім прывітанне, я Лёша, аўтар праекту «Пад нагамі», і некалькі чалавек. Я не ведаю, чым ён так завірусіўся, але было прыемна. Это все подписчики, а не волк. Мне падаецца, таму што ён супер
зразумелы, такі супер зразумелы і супер канцэптуальны, але вельмі прыбліжаны да рэальнасці. Просто кайфовы канцэпт. Да, Ну, вот просто быццам бы ідэальная ідэя. Ну, типу... Типу, зверніце увагу на тое, што вакол вас. Да, што да. за вашими ногами. Ідэальна. Такая ідэальна, типу, і в брендинг пусть гэты просто вписывается, и ну, просто классный проект. Ну, блин, дякую, по-перше. Сделай, пожалуйста, подборку, как на айфоне, своих фотографий под трек «Я гуляю по городу» вот этого мальчика, який сейчас вельми забрусился. Добре. Окей. Окей. І урился. І урился. Прогляду. Набирать прогляд. Толькі што казалі пра тое, што Лёша спрабуе павернуцца да сябе асабістага, да, і не выкладаць фоткі, мы такі, давай рылсы рабіць. Это просто Дашины вайбы, Даша просто продюсерка. Так, мабуть, так работает мозг. Ты штось такое, окей, я сейчас зараз зроблю гэта для сябе, все, ты такое распрацоўваешь, пачынаеш, і потом такой, а мабыць, рылсы? Гэта ж увидите вельмі шмат аўдыторыі. Блин, ну для меня, типа, Reels — это такі ж мастацкі сродак, як камера, да, тобто, як сказати, Reels мае сваю тэхніку пэўную, да, і ёсць, ну, некаторыя відэа, якія могуць спрацаваць толькі як рилсы. І я ведаю, што, ну, часам мне хочацца зрабіць рилсик, ну, а зараз не з фатаграфій. Мы просто паразмаўлялі про тое, што трэба падзяляць акурат, да, то, што мы робім на аўдыторыю, то, што мы робім для сябе. Зараз з усёй гэтай эпохай audience дофамінчику становіцца складана адрозніваць, таму што культура нас вельмі моцна штурхае да таго, каб дзеліцца ўсім, і вельмі моцна штурхае да таго, каб зарабляць на ўсім, на чым можна. І это не толькі пра грошы, это яшчэ і пра ўвагу, вядома. І, адпаведна, інтымізацыя творчасці — это такі маргінальны працэс даволі, таму што ён зараз не разглядаецца як мэтазгодны. Типа, чаму ты робіш нешта для сябе, калі ты можаш рабіць нешта для ўсіх? І ў пэўным плане, ну, можна сустрэцца з ціскам ад іншых людзей. Як мы зараз зрабілі! Просто Лёша прыйшоў, почему у тебя шмат проектаў у столе ляжыць? Да. Просто запублікуй іх, отпусти свою душу. Хай яна ляціць. Ну, вось, да. Это моя шафлятушка. Вось, просто, типа, ну, мне здаецца, што не, класна зарабляць сваю творчасцю і ўвагу і грошы, але, ну, мне здаецца, вельмі важна рэальна знайсці ў сабе месца таму, што ідзе іншым, і таму, што ідзе для сябе. Таму што іначе мы просто губляем асабістую прастору. Вось, а мне здаецца, ну, паколькі зараз наш асноўны рэсурс — это наша ўвага. Вось, наша асабістая прастора — это месца, дзе можна ўзрошчваць сваю ўласную ўвагу і, ну, любоў да сябе. З іншага боку, я вельмі ўдзячная Інстаграму за тое, што ён наадварот, тыпу, я не любіцель нешта публікаваць, і я заўважаю, што я адсутнічаю прастору інтэрнэта толькі ў той момант, калі я гляджу сваю старонку ў Інстаграм, такая, ого, апошняя публікацыя амаль год таму, тыпу, так трэба нешта запосціць, і як мага хутчэй, інакш, тыпу, я знікну. Вось, і таму гэта такая, не ведаю, картатека, ці як гэта называць, фотоальбом, так, фотоальбом у інтэрнэце, які, тыпу, мне падабаецца падтрымліваць, але я просто забываю, таму што я, не ведаю, у мяне няма матывацыі гэта рабіць. У мяне матывацыя гэта просто лічба амаль год нічога не посціў. І тады, тыпу, я пачынаю нешта рабіць, таму з гэтага пункту гледжання насамрэч не дрэнна, што ёсць такая нейкая гонка на публікацыю. Я хаця б магу потым сваім сябрам паказаць, вот гэта я, вот тут была, вот тут была, вот тут была. Не, это карысна. Я ще хотів сказати, Катя, я вельми люблю твій інстаграм. Дякую. Типа, мені супер подобається твоя естетика, твої пости, і вельми люблю твої історії. Я не кожен раз, типа, не викликають у мене ніяку щиру реакцію. Типа. Перше у моєму сироді, хто зробив фіт з Інкеєм. Я просто одночі гортаю вот эти истории в Инстаграме и вижу вот это, там где-то со своей керамикой. А потім увесь інтернет у гэтай музыцы, я такая, вау, Катя трансцетер. Не, было крышку надворта, да, просто кто не ведает, там тикток, я працую з керамікай белага колеру і з керамікай типу, не ведаю, коричневого колеру. І там його гламур, блонди, брюнетки, я показываю там керамику, все такое, да, вельми смешно, конечно, відбулося. Тому що, типу, маємо твою аудиторію, і НК, говорить, вот так вот, ми перейшли на гэту тему, клас. Просто хто глядачі не розуміють, я така, блін, Льоша прийде, репер, давайте крышечку, давайте про НК, я скажу, як ён мне не падабаецца, які його вайб гэтага, не ведаю, чалавечка з так само дашлю потым картинку з бойс-бенда у Gravity Falls, типу, в ружовым і з блёстачкамі. Все, я вже зрозуміла, що гэта ніхто не падтрымае. Мне чамусь гэта вельмі турбуе, я не разумею, чаму. Не, я вельмі люблю НК, они
НК, мабыць, как будто гэта гурт, але гэта тры розныя исполнителі, якія делаюць уже амаль 3 гады фіты друг з другом і зарабляюць на тройной монетизацыі з гэтага. Вось, але яны возразілі Тимати 2000-х у новом альбоме. Весь их альбом, он вельмі хорошо спродюсированы. Его приемно слухать, коли вам нравится смешной рэп, несур'ёзны. И гэта реально Тимати 2000-х, 2005 года. Ну, гэта вось такое, это R&B стайл. Я вельмі удзячна ім за тое, што яны праслалі Золотую горку, потому что я ўсё жыццё жыву на вуліцы Золотая горка, а іх типу Золотая горка прадакшн типу студыя, дзе яны працуюць. Я такая: "О, цяпер гэта назва вядомая ўсім". Вот это клас. На гэтую іглу увагі увогуле, калі робіш штосьці на аўдыторыю, вельмі лёгка падсесці і потым праблемна з яе злезці. Таму што мала хто ведае з тых, хто знаходзіцца тут, што ў годзе 2017 я збіраў на ютубчыкі сотні тысяч праглядаў вельмі лёгка, робячы відэа пра мультфільмы. Я бачу, што захаваў усё. Так то, вот тыя відэа, яны былі на канале, якія ў выніку выдаліў з той нагоды, што ў пэўны момант ты разумееш, што о, вот это стрельнула, значыць я далей буду вось просто намацоўваць вось гэтую вось жылу і далей выкачваць адтуль, выпампоўваць адтуль гэтыя прагляды. І ты пачынаеш гэта рабіць, і як бы ўсё класна ідзе, вось гэтая статыстыка расце, ты думаеш: о, супер, а потым у пэўны момант вырашаеш зрабіць штосьці больш для сябе. Вось штосьці, што цябе сапраўды больш турбуе вось зараз. Ты гэта робіш, і папярэдні ролик у цябе 4 дні 80 тысяч праглядаў, новы ролик у цябе 4 дні 1000 праглядаў. Становіцца сумна. І так далей, і ў выніку ты ўжо сидзіш расстроены, думаеш: ну всё, не буду нічога рабіць, і выдаляеш той канал. А я заўсёды ніякіх мультфільмаў. З такім пытанням стаўлюся да людзей, які выдаляюць сваю творчасць, як гэта можна зрабіць, типу, гэта ж кавалак жыцця. Я шчыра скажу, мне шкада, што гэта зрабіў. О, не рабіце Я так. тебя разумею. Да. Я мог просто скрыть канал. Так, я мог. Я хацеў выдаліць. Просто. Не, это важное адрозненне, типа, адмовіцца ад мінулага, мне здаецца, ну, типа, это важны ўнутраны крок, але да яго трэба быць капсацыятовым. Гэта было вельмі такое імпульсіўнае рашэнне. Просто гэта рэзка зрабіў і потым шкадаваў. Ну, ладно, што было, то было. Приемный урок для жыцця. Ну так, што... Добавляю сначала все в корзину, а не мимо него. Больш я нічога не выдаляў, далей все я толькі хаваў. Я падзялюся, у 2018 годзе у мяне быў Інстаграм, які я завёў у 2011, напэўна, годзе. Вось, і ў 2018 на ім было каля 1300 подписчиков, у меня был вельмі классный Инстаграм, я вел его, ну, по-перше, все было стужковая фотография, я там про подорожье рассказывал, был классный, але я в один момент адчуў, что это больше не про меня, и просто его выдалил. Хотя там уся история моего жыцця, просто типа с 10-11 годов до 18. Вы же можете просто пароль забыть. Просто дастаткова забыць пароль. Не, я не хотел, каб ён просто існаваў. Гэта вельмі лёгка казаць цяпер. Паспрабуй зрабіць гэта ў той момант. Чакай, ты рабіў агляды на мультики? Там былі не агляды, там былі агляды, сабіралі фіговыя прагляды. Сказал в рифму. Ладно. Як хорошо. Я рабіў, вось тады акурат гэта быў час, калі скончыўся узгаданы табой Gravity Falls. Але ён же ж парадзіў вось гэтую гісторыю з тэорыямі, вось гэтымі вось, што там будзе далей у серыяле. І людзі тады шукалі альтэрнатывы гэтаму. Ну, то бы Gravity Falls скончыўся, ну і што-то яшчэ, да, правильно? І на той момант я пачаў рабіць відэа пра... Спрабаваў пра Ріка і Морці, але яны выходзілі вельмі рэдка. Было цяжка гэта рабіць. І я рабіў пра Стар супраціў зла. Вось, і гэта неяк выстреліла просто, ну, в ноч. Папёрла. І далей больш нічога на гэтым канале не глядзелі. Тыпу, калі ролик не пра гэты мультсерыял, всё, праглядаў 0. І гэта было вельмі цяжка. Я пратрымаўся так пару месяцаў, а потым не вытрымаў. А я думала, ты летсплеі на Майнкрафт рабіў.
Нет? Ну, А, это детинство. Какое детинство, Саша? Мы с тобой создавались в так роду, у тебя нет. купленный Я- сервер для игры в Так, Майнкрафт. а вось гэта ўжо дарослае жыццё. Я недавно паглядзеў цэлае эсэ на тэму этого 2 weeks Minecraft Phase. Типу, што па ўсім свеце ёсць такая штука, ну, вот у нашага пакалення, хто гуляў у Майнкрафт у дзяцінстве шмат, ёсць такая штука, што раз на год з'яўляецца вось гэтыя 2 тыдні, калі тебе хочацца гуляць у Майнкрафт, і ты 2 тыдні гуляеш у Майнкрафт, а потым забіваеш на год. Як у Sims, і зноў. мабуть, это такая ретроспектива детства. И у меня к вам, кстати, вопрос. Зараз у сусвеце вышел тизер Майнкрафта фильм, и вы уражили, что это будет экранизировано и не в формате мультика. Самае дзіўнае... не в формате мультика. Гэта фільм. Ты бачыла, мабыць, Марыо? Там таксама быў такой... Что-то незразумелое. Тут я сыходжу з чата. Ну, нічога страшного. Не глядела. Просто чым аб'ядноўваюцца гэтыя два проекты, і там ёсць Джек Блэк. Окей. Першы пункт. Але сапраўды гэта будзе фільм, змешаны з анімацыяй, адпаведна, да? Лайв-экшн анімацыя. Просто як ремейкі диснеевскіх мультфільмаў цяпер. Я не здзіўлены, таму што не то, што нават плёткі, а інфармацыя пра гэты фільм хадзіла яшчэ ў годзе так 16-м, напэўна, і толькі вось цяпер... У Майнкрафте нет гісторыі, гэта игра просто з ігрой, там нету никакого лора, як про гэта можна зняць фільм, неправда. Ты давно не гуляла в Майнкрафт, ты давно там не гуляла. зомбі, і ти должен выжыць Там до сапраўды, там уже можна такі лор разогнаць. Я уже пачаў сустракаць, уже давно, пару гадоў уже як, я пачаў на YouTube сустракаць відэа акурат з теориями по лору Майнкрафта, и типу з кожним новим апдейтом люди далей що-то видумляють, що а якось гэта здарылася. До бедрока и под низ. Мой Майнкрафт скончыўся на тым, што я его справила на телефончик спапавала, калі мне было не ведаю, там 10 год падаецца. І, не, ладно, крыху больш 12. І там былі гэтыя павукі, якія, типу, нападалі жорстка. І я выдалила адразу. Не моё. Я на PlayStation не играла. Ой, крутая! Для мяне Майнкрафт это цэлае жыццё. Ты гуляў Майнкрафт? Ты в як да гулі не ставішся? Я не поглыбіўся. Типа вот не зацягнула. Ну, то мне было 13 гадоў, калі Майнкрафт... Чекайте. 15 гадоў таму тебе Ты же сёння 18, ты тебе забыл. было 3. 15 гадоў. Давай так, основная ягоная популярность была 2012-2014 год. Ну, В сенсі это- першая хваля. Цяпер ён яшчэ папулярней. Да, да. Хто не ведае, Майнкрафт самая прадаваемая гульня ў свеце. Да, короче, я ў першую хвалю не ўлецеў. Я паспрабаваў, мне было цікава, але недастаткова цікава. Ну, я пачаў катацца на скейце і перастаў гуляць у камп'ютарнай гульні тады, таму... Просто для мяне Майнкрафт гэта не толькі гульня была, а ён мяне прывёў акурат у творчасць. Таму што акурат... неожиданных. Так. Вот калі б не Майнкрафт, ну що, мы б зараз гэта все не здымалі. Таму што за кошт ягонай вот акурат узгаданай Дашай піксельнай вось гэтай вось эстэтыкі, так, вось гэтага ўсяго дызайну, вельмі лёгка было вникнуть у анімацыю у той же Cinema 4D. Праз што я пайшоў гэта, тому што мне стало цікава, это я магу мультфільмы зараз рабіць. Вось, і я пачаў спрабаваць рабіць мадэлі, спрабаваць гэта ўсё аніміраваць, а потым, адпаведна, з гэтага ўсяго перайшоў да After Effects, Premiere, і туды у вось гэты акурат відэафармат, і гэта мяне прывяло вось да таго, чым я займаюся цяпер. Для мяне Майнкрафт гэта вельмі важная штука. Ты снимаешь мультики? Мультики? Вот ты гэтага пачаў. Мне здаецца, мы зараз, типа, тут сидзім як нейкія мультперсонажы. Ну, я дакладна, таму што калі паглядзець все выпускі гэтага шоу, то будзе палова, дзе ў адной і той же кашулі. Потому что мы экономим на анимации. Персонажа, вы заметили, что персонажи в мультиках многосерийных, они же в одной и той же одежде всегда. Так... И они ни разу не стирают ее там, ну то есть... Згадаеш нават жарты. Пахне нормально. Уже даўным-даўно типу згадаю жарты, калі персонаж у мультфільме там адчыняе сваю шафу, і там у яго просто 15 комплектов однойкового одения. Это прикольно я. Обираешь блакитный. блю. О. Блин. Ты Все, я сломалась. Какой у тебя цвет настроения?
Ось такі. Які ваш улюблений мультфільм? Ух ти. Ой-ой-ой. Улюблений? сама- Стоп, я ведаю, улюблений мультфільм, цяпер дакладна «Конь Боджек». О, у меня, я По-любому. зловила депрессию подчас, коли я его глядела, потом поставила на паузу, вирішила, що покуль що не треба, покуль я не вийду, типу, со своего стану. Вийшла і доглядела потім. Нормально. Ведаеш, з Боджеком гэта ўвогуле такая тэма, што вось два варыянты. Альбо, як большасць, ты сыходзіш у лютую дэпрэсію, альбо ты вельмі натхняешься жыццём, Ну. все хочаш жыць, і все табе файна і цудоўна. Як з Твин Піксом, мне здається. Вот, З Твин Піксом? да, та ж самая Магчыма. фігня. Да, тому що, ну, типа, доволі загрузна атмосфера гэтага гарадка, але при гэтым, ну, типа, такое простое чалавечае шчасце, дабрыня, вось лінчаўская. Ну, я не глядзеў Боджека, сорі, я мне... Тоже Ты вельмі шмат губляеш, тобі Дэвід абавязкова Лінч трэба просто прыйдзіць. Калі вы не чулі. Пасля гэтай фразы Дэвід Лінч. Лёша, у тебе які? Я скажу, што апошнім часам мяне неймаверна натхняе і перанатхняе Спайдермен скрозь сусвет. Это новы мультик, але, ну, і не глядзячы на тое, што ён увайшоў у мяне ўжо калі, ну, мне амаль было 18. Ну, типа, это для меня моцная праца, вельмі з пункту гледжання мультиплікацыі, в принципе, это, ну, Спайдермен это частка меня. Мне кажется, Spider-Man is love, Spider-Man is life. О, Шрек, до речі. Да, это я хотел подвесці ще до того, що Шрек вядомо, типа, вельмі люблю Шрека. Ідзе Шрека на беларускай мове. Толькі по-ангельску. Пачакай, я глядзеў фрагменты по-беларуску. Вось. А что, классно? У меня диск есть. Шрек 2 по-беларуску, да, у меня есть диск, DVD. 2 гады таму мы на мой дзень нараджэння глядзелі першыя 2 часткі Шрека па-беларуску. Ой, это... А як святкуеце вы? Як лепей святкаваць сваю днюху. Ведаеце, што, дарагія гледачы, я зараз сумую, што не святкую так. І пасля гэтага выпуску я поеду дадому і глядзець Шрека па-беларуску з DVD-дыску. Я спрабавала, але я не магу, тому што я прывыкла ўжо к аднаму тону Голосу. голосу. І мяне гэта вельмі ламае. Я, до речі, я калі паглядзеў Шрека па-ангельску, мне не спадабалася, ну, агучка, типа, оригинальная агучка, тому што русский Шрек, вот наш славянскі, родненькі, да, типа, ну, ён реально... Про озвучку ёсць такі феномен, чаму Леонардо Ді Капріо няма Оскара, тому што ён плохо голасам адыгрывае, а мы прывыклі к тыму, што Леонардо Ді Капріо гэта голас Брунова. І ён вельмі круто озвучивае усе фильмы, и Леонардо Ди Капріо у него очень экспрессивный. Калі ты будешь смотреть, например, «Титаник» или все там фильмы на ангельскай, ты зразумееш, чаму у него няма Оскара до сих пор. У яго ёсць. Ну, зараз. Ужо колькі гадоў? 7? Што? Ну, калі гэта... Час ідзе. Гэта стары мем. Ой, боже. Блин, я толькі што задумаўся, так прикольно, типа, перакладчык актора, это яго пасол у іншую культуру, типа. Ну, і для нас яны існуюць прям вось. І вельмі шмат где ёсць перакладчыкі. Дакладна, тому што вельмі шмат стран смотрят просто ў субтитрах на іх языке. Вось гэта, мабыць, культура такого постсавецкого пространства. Я вельмі падтрымліваю глядзець усё ў арыгінале з субтитрамі. Плюс. Люблю, просто бывают складанные фильмы, там, где ты полову слова не зразумела. Ну, полову слова не зразумела. Я не так давно глядел. глядел. Вайб просто. Ну, так це правда. Тому що, наприклад, я відносно недавно, глядел Fallen Leaves. Это фінський фільм на фінській мові. І коли я не уявляю просто, яким чином його можна глядіти у любой агучці, тому що там акурат такі голас, гэта настолькі важная частка акторскай ігры і ўвогуле эстэтыкі гэтага фільма, што без яго ты не зразумееш просто паловы. Абсолютно, плюс усе працы Лінча, тому што ён збірае, ну, типа, у яго ўвесь каст, это персонажы, ну, типа, ва ўсіх сэнсах і галасы іх. Да, голас Лінча, типа, як можна просто слухаць Лінча ў перакладзе? Ён просто... Для мяне ён і ёсць ангельская мова, вось гэта яго. Ведаеце, што яшчэ важна? Лунтик побачыў сваю маці. Вы бачылі гэта? Я знайшла гэта інфу в ТикТоке, типу, там нейкая апошняя, падаецца, серыя. Падаецца, што Лунтик скончыўся. Всё. Сканчваецца ўсё тым, што ён вяртаецца там на сваю планету, не ведаю, на Луну, куды ён там паляцеў, і ён сустракаецца сваёй маці, і што яшчэ смешна, яна падобна на шамана, на гэтага спевака, типу. Я магу, ну, немножко сродкаў румяных дадаць у гэту інфармацыю, тому што Лунчик пачынаўся, калі мне, мабыць, было гадоў 7.
потому что у меня был маленький брат, и он вось Был, а пачынаў что с ним смотреть здарылася? вось гэта, там, типа, и он попал И он на вырос. землю. И потом знайшоў весь шмат друзей. Сяброў. Вось. И, мабыць, гэтаму мультику больше уже 10 гадоў, Да. то аудыторія, я хочу верыць, што ёсць людзі, якія прям зраслелі з лунтиком, як з Наруто, што яны там жадалі новых З лунтиком? серый, і Наруто? вось ім, типа, мабыць, лет 15, і ён такі, вось, наконец-то. А я росла на смешариках. І я нават підписана у TikTok на нейкі аккаунт, які просто перерепостять гэтыя старыя серыі. І ты просто сидиш, гортаешь стужку, а потом нейкі момент там горизонтальне відео смешарик, такой, типу 5 хвилин, я гляжу серію. Вось, вельмі прыемна, конечно, я люблю. Вы кто из смешариков? Да. Кто вы из смешариков? Я недавно тест проходил, Опа, литерально такие 3 дні ось. тому, да, тест «Кто ты со смешариков», и я Класс. бараш. О, ну да. О, Ну, гэта вельмі выглядаеш. мой вайб. А ты Да? кто? Да. Я не ведаю, правда. Давай Я не подумаем. уявляю, Кажется, які у меня вайбы, давайте. Он... Я думаю, гэты персонаж Ты повинен быть ёжик, синим, мне не? кажется. Ну ладно, я не Ну, синий. Ёжик, да, Давай. ёжик. Хорошо. Будешь Хорошо. ёжиком. Я не супер. А я? Я могу быть Нюшей, но мне не подобается, и она, ну, крышечку такая. Кать, ты нюш. Блин. ты абсолютно ушел. Ты распавядала, Так а там як что, ты- там два выбора, ты Нюша ці Савуня, но я так ладно, Нет. есть старая бабка. Да? По Прекрасно. вайбу мы О. не пополам распределяли. Вот ты хвилин 20 назад распавядала, як ты ходила на свидание, а Нюша я такая, знаешь, девчонка, которая искала там Блин, своего я рассказала, что я товарища. один раз зашла в Пьюр, познакомилась там с одним человеком, один раз с ним погуляла, все, я Нюша, что такое? Так там тоже, Нюша же тоже встречала одного там мужика, помните серию, там, где он... А, такой, как Ловеласа. все- Ловелас. Ловелас. Он же, ну, это не Ловелас, это Ловелас. Ловелас. Это першае дарослае слово, якое я пазнала ў дзяцінстве, мабыць, якое даже моя мама, мабыць, ну, не задумала, што гэта нужно ведаць дзецям, слово О, ловелас. я не так давно узгадала, что я доведалася, что такое ректальный термометр. Вы ведаете, что такое ректальный термометр? З Мадагаскара. Там был момент, коли, типу, Марці, Мелман подарил, типу, чоловік, там, хвореє, завсёди подарил, типу, Марці свой ректальний термометр, то він такий, о, клас, градусник, типу, кладе в рот, і він такий, так, це мій перший ректальний термометр. І я така в дитинстві, що це значить? Типу, можливо, довідалася, така, ой, не вайп. Я Мы просто поколение, узрощенное на мультфильм. Гэта не шутка про тэрмометр, потому что я на гэтай недзеле, прошлую неделю набыла себе першы тэрмометр праз 2 гады без яго. Вось, і я у галаве шуціла шуткі про ректальні. Yes, Мадагаскар. Мадагаскара. Я Мадагаскара уже просто. Это был мой самый любимый мультик до Человека-паука. О, так. Да. Не, а меня як Перший. был любимым, так и застался. Я Реально, ведаю кожну это фразу. Я плюс. все, Ты чорний в білу я- полоску или білий в чорну? Я позавчора гуглив Марті Алекс Сін, типа коли яны по пляжу бегуть. О, да. Марті! Давай, 3-4. Почекай, що ви там почали? Марті! Алекс! Марті! Алекс! Марті! Алекс! Марті! Алекс! Отыграли хорошо. Можно робить белорусскую озвучку. Я думаю, я на ёсць тоді буде наша версія. Дипфейки, каб яны Затрещить у им мультике, голову. да, з головами были. Жесть. Реально, Складаний монтаж. погнали зробимо. Саш, ты ж можешь. Синими 4D Да. Вось, у меня... Можно разработать Майнкрафт версию. Блин. Вось, у меня к питанию. Вы отчуваете, что в детстве вы все вот эти мультики, какие мы сейчас вспомнили, Мадагаскар, Шрек, Шрек. там смешарики, они все отчувались по-другому, а не так, як ты их сустрэваешь зараз у гэтым возрасте. Стопудово. Ну, конечно. Что яны, Конечно. мабыць, какие-то больше ухтой уходящие, потому что смешарики гэта вельмі грустный мультсериал, які каждый раз Ну, ён заканчивается быў на сумным. яком-то открытом финале. Зараз ён же там такія тупаватыя сюжэты, але раней ён быў сапраўды сумным. Тыпу, там можна было паглядзець, напрыклад, тая серыя, дзе яны апошнія прамені соніка, тыпу, шукаюць, і там такі, Про тыпу, кактус. про кактус, там, дзе яны в пустыне, тыпу? Да, гэта вельмі, это... Там было страшно. И про няню. Про зубы з Ой, про няню вообще страшно. Я после этого Это серии... самый страшный персонаж, якого я памятаю з дитинства. А хочешь прикол? Я Да. посмотрела эту серию, а потом меня мама повесила на суперсемейку, и там же у первом мультике той же самый, типа, монстр, Блин, главный да. робот, и у меня это все заспамилось в один сюжет. О, боже мой. Как здорово. Мультивселенная одна. И он выглядит так же. Ну так, просто у дзяцінстві ти глядиш як справді мультик, а зараз ти вже там свої сенси шукаєш. Нешта такое.
Ну, падаецца, што таму гэтыя мульцікі такія і тыпу такія знакамітыя і такія крутыя з тым поглядам, што калі іх глядзелі мы, разам з намі глядзелі нашыя бацькі, і тыпу і мы на іх раслі, яны на іх раслі, гэта ўсё так перамяшалася. Для ўсім было цікава. Гэта робяць дарослыя людзі. Ну, Гэта ж робяць не дзеці для дзяцей. Вось, ну, там ёсць гэта дарослая філасофія, але адулт сваім контент мультиплікацыі, гэта ж просто скарб. Ну так, для дарослых. Я вырас на Футураме ўвогуле. Ну, типа. глядзелі, ведаем. Вось, я большую частку падлеткавых жыцця глядзеў Грыфінаў. Вот, я заўжды лічыў вось амерыканскі кантэкст нейкім бліжэйшым да сябе, таму што там усе гэтыя жарцікі, іх потым гугліш, типа. Мне падабаецца вось зараз, апошнія гады, апошнія некалькі разоў, што я пераглядаў акурат Футураму, гэта адбывалася так раз на 3 гады, і кожны раз я знаходзіў для сябе, разумеў новыя жарты. Типу, ты пераглядаеш, і зноў табе кайфова і смешна, як у першы раз, тому што ты разумееш яшчэ больш. Потым праходзіць 3 гады, ты зноў пераглядаеш, і яшчэ больш разумееш, яшчэ больш паглынаешся ў кантэкст. Калі мы толькі не бярем апошнія вот эти вот новыя 2 сезоны ад Hulu, это просто трэш. Hulu нужно запретить, яны ўсё делают кепскім. Усё. Спробую зараз узгадать, что на Hulu есть. Сериалы по Хейла, и это просто запретите работать там людям. Вось. Уходите все на Netflix. Все на Netflix, не дай боже. Чему вам вельмі падобаецца смотреть мультики? Потому что в мультфильмах значна лягчэй выказаць твою думку. Потому что это больш гнуткі жанр у адрозненні, напрыклад, ад кіно, потому что менш залежыць ад іншых людзей. Ну, то бок, можна зрабіць, няма актораў умоўна, ты можаш зрабіць што заўгодна, тыпу, з персонажам. Ты можаш зрабіць рэчы, якіх ты не можаш зрабіць на сапраўдных здымах і в CGI, што будзе альбо вельмі дорага, альбо что-нибудь. Ты можешь обрать любые локации, какие ты хочешь, и так далее. Короче, у тебя полная вот гнуткость в этом сенсе, и ты можешь любые идеи туда раскрыть, и у тебя значно больше простора для неких метафор, для просто раскрытия, карацей, своей думки. Я не сустракала таких мультиков зараз. Вот про які ти розповів. Коин-боджек. Просто. Але ну, зараз я не могу вспомнить ни одного такого мультика, який позволяет тебе раскрыть тое, что ты не можешь сделать у кинематографе, потому что зараз мультики, они все про людей, и, мабуть, про какие-то приколы у их житті с примесью магии. Лёша, типа, ты як Рик и Морти. Я буду спасылаться на Человека-паука. Sorry, but... Ну, для меня это аккурат... Ну, мультик, як мне здаецца, мультиплікацыя працуе амаль гэтак жа, як працуе візуалізацыя ў нашай галаве. Типа, ну, яна потым можа набыць больш чалавечыя формы рэальнага свету, але тым не менш у нас ёсць, ну, пэўная карцінка заўжды ў галаве. І мне здаецца, яна хутчэй намаляваная, чым скапіяваная са свету. І, ну, таму я лічу мульцік такім больш шчырым, адкрытым метадам візуалізацыі. І ўвогуле, ну, вось што тычыцца нават таго ж Чалавека-паука, там супер класны антаганіст у скрайнім мульціку, што ёсць Пляма. Типа чел, які стварае парталы паўсюль, стварае парталы у самім сабе, і ён, типа, вось, прям mind-blowing thing, он, типа, ён згубіўся сам у сабе, ён увайшоў у партал у самім сабе, і, ну, типа, не мог адтуль выбрацца. Типа, это, ну, гэта намаляваць складана, типа, і, ну, ты метады, якія выкарыстоўвалі мастакі, яны, ну, суперуражлівыя, але зрабіць гэта нейкім іншым чынам, ну, не ведаю. Просто калі мы перанесем гэта ў лайв-экшн, ну, типу, мы глядзелі трэцяга Дэдпула, мы ведаем, што нават больш простыя рэчы... Ну, окей, Даша ведае, што нават больш значна болей лёгкія рэчы просто стануць максімальна крінжовымі в лайв-экшне. Ну, вось, да, типа, просто, зноў жа, да, чалавек не можа павярнуць сваю руку так, каб яна выгнулася вось туды ўніз. Ты смотрел Супер-4? Ну ладно, ну добра. Ну ладно, это может пытанне эстетыкі. Я шчыра люблю маляваную эстетыку. Вот для мяне на экзістэнцыйным узроўні вось для мяне мульцікі працуюць, таму што яны намаляваны. Просто яшчэ ёсць момант, што
вось гэты ўваход ён значна лягчэй. Ну то бок умоўна вспомніць тых жа Гриффінаў, ну вось ці смог бы Сет Макфарлейн у свае 25, калі ён зрабіў Гриффінаў, прыйсці і зрабіць які-небудзь лайв-экшн? Вельмі сумняваюсь. Улічваючы, што паглядзеш у Теда, вельмі сумняваюсь. Слухай, я вось проста ўяўляю сабе Гриффінаў, калі б гэта быў проста, ну, типа серыял, і я ўяўляю, вось столькі было б лішніх дэталяў. Я чамусьці адразу падумаў пра шчацінне на тварах актораў. Типа Гриффіны, яны, ну, типа, яны максімальна простыя, плейн, і это сродак, якім намаляваны Гриффіны, дазваляе увогуле моцна не вот у гэтую карцінку не ўдавацца, типа яны пра жарты, яны пра приколы, навошта лішнія дэталі. Вось, а калі б гэта быў серыял, было б зашмат дэталей. Мабыць, гэта еще не магло бы быць серыалам. Гэта нельга рабіць, гэта парушае какие-то адносіны чалавека к чалавеку. Усё, мы вас адмяняем, тому што Гриффіны гэта вельмі амаральны серыал. Да, быццам калі гэта мульт, тады можна. Да, і вельмі шмат можа быць амаральным і парушаць какие-то зносіны, якія ёсць у міры. Гэта выглядзе у мультике. Вось у Сімпсонах гэта было вот гэтых вот мультиках, які мы смотрели ў дзяцінстве, Футураме. То есть, может, это штосьці где-то ў мультике происходит. Потому что это не люди, это не это может быть история як бы про людей, але это не люди. Это уже вынікі жыцця, якія они пытаются адшуціць. Потому что кожны персонаж это абстракція. Тобто это, ну, не человек, это... Конечно, значно больше потенциал в образе. Ну, то бок, да, значно больше можно всего реализовать. Но вот вспомнить Adventure Time. Ну, ці можна зрабіць Adventure Time лайв-экшеном? І не кринжало. Я вельмі сумняваюсь. Там был бы такі, ты типовий белорусский хлопец такий, з волосами білими. Наконт лайв-экшена і мультфільму, мультсеріалу, не ведаю, ведаеце ви ці не, я просто что-то по Футураме задрот, походу. Але была такая гісторыя у 15-16 годзе, просто фанаты нейкія сабраліся і вырашылі за свае грошы, сваімі сіламі зрабіць лайв-экшн эпізод Футурамы. Да, я чула, што называўся ён Фанарама ці штосьці такое. Я вельмі доўга чакаў, у выніку так і не дачакаўся, што згубіў іхні канал, потым паглядзеў у 21-м, напэўна, годзе. Выглядае, конечно, забаўна, напаўненне хренова, але забаўна, што яны самі проста гэта рэалізавалі. Лучшы фільм па мультику гэта Вінні-Пух, ужастик. Сорі, трошечки назад я узгадаў, ведаеце пра фестываль Шрэка? І што? Ёсць штогодні, ці ён радзей праходзіць фестываль Шрэка, типа вялікі. І быў адзін год, калі усе яго ўдзельнікі знялі першага Шрэка, типа, ну як, ёсць там 20 удзельнікаў, і яны разбіваюцца па эпізодах па 5 хвілін, карацей, і кожны ў сваёй эстэтыцы, типа, здымае адзін эпізод, іншы чалавек у іншай эстэтыцы, і ў выніку яны склеілі гэта ў цэлага першага Шрэка. Ого. Это такое мясо. Это вельмі круто. Зараз і Сікс-Ван так кліп будзе спорядіць. Да, ён же недавно гісторку закидваў. Да, про то, што, типу, зрабіце па кавалачку там 3D-шкі нейкай. Так, недавно, гэта пару гадоў таму рабілі Glass Animals, таксама такім чынам сабралі кліп і Half-Life потым. Круто. Мне яшчэ падабаўся тренд у TikTok. Блин, я про TikTok, я тут умер. Тренд, дзе Adult Swim яшчэ рабілі, типу, у розных выглядах, там, пад гэтую музыку, просто у любым выглядзе, типу, оп, і потым там гэты значок, типу, S, типу, у гэтых дужках. І просто пазбіралі, не ведаю, тонны гэтага контента у розных выглядах. Супер, конечно, рекламная штука. Уже другі раз вучыць Adult Swim за гэты выпуск, і абодва разы я ўзгадваю містера Піклза. О, трэшы! Я не так давно бачила такую собаку, и я гляжу, просто, типу, сижу у молодым, приходит собака, и я гляжу так, ну, блин, я тебе не ведала. И мне Сяпа подсказывает, что она выглядает просто как мистер Пиклз. Я такая, Это было дивно, конечно. У меня есть уражение, что это амаш на знаменитый мультик для детей у Америки про красную великую собаку, якая умела размаўляць. Щось такое я глядела колись, коли вучили. На дзяцінстве яны решили взять дорослую версию про собак. Ой, да собаки класс. Мне падаецца вельмі шмат ёсць мультикаў про собак. Потому что, мабыць, Гриффины, кстати, и американский папаша, это амаш на сериал Альф. Альф, люблю! Что, вам смачно? Ага. Зараз будете, ведаеце, что есть и з набитым ртом распавядаць і да. Нормально. Оно же нюха, ё! Парады нашим гледачам файных мультфільмаў. Лёгка. Погнал. Санёк, ты перший, я пожую. Давай, пожуй. Конь Боджек.
Уже казав. Конь Боджек это просто, ну, обов'язково. Ну, без коня Боджека, ну, ніяк можна жити. Не зловите депресію. Так, ну... Зупиніться в момент, коли зможете. Дисклеймер, ви були попереджені, але обов'язково треба поглядати конь Боджек. Gravity Falls уже згадували по-любому, так само шиковніша історія. Adventure Time так само згадували, шиковніша історія, обов'язково. Згадуючи Adventure Time, одразу ж згадується і Bravest Warriors, того ж Пендлтона Уорда, Храбрейші воїни. І є ще у їх, це короткий мультфільм, мультсеріал. Є ще так само короткий Bee and the Puppycat, але я його не доглядів, тому... Там не ведомо не нравится. Ну, його я прям мало глядів. Потім, ну, Футурама обов'язково до того, як до Хулу, короче, вся ця історія, тому що вона цудовна, вона скончена. До того, як Хулу, короче, викупили права і почали далі робити. Яна скончена і цудовна. А перший сезон Сімпсонів обов'язково по-любому. До речі, про Рік і Морті є така тема, що коли зараз, у 2024, так, я вже у 2025, чуть не сказала, глядять Рік і Морті, типу, перші сезони, яни їх складані, там гумор такий старенький, типу, яно таке брудненьке. Зараз уже там нечто більш складане, і, мабуть, ти так само звикаєш до цих героїв, і тобі більш подобається. Але коли я зараз некоторим своїм сябрам показувала перші випуски Рік і Морті, вони казали, що їм не вельми, тому що, справді, це вже такі кришечку зашкварні штучки, аля, які вже прожили себе 1000 разів, і таке, типу, там, туалетні жарти, такі, типу, ніякі занадто накручені, нема там другого дна, ніякого, ось це все, що ми зараз любимо. Так, у гэтым і був сенс. Ось у гэтай, ось, простите, типу, я не гэтым і стыбалі. По-перше, Человек-паук, скорости света. Вось, з того, що колись урадила, я нават переглядаю зараз. Это The Midnight Gospel, цудовний мультик, да, усім раю, усім. Я аніме люблю. Вось, які ніколи не сканчуються. Типу, у сенсі... Не, я люблю повнометражки анімешні. Вось, вельми раю глядзець Масакі Юасу. Это такі вось доволі дивний аніме-артхаус. Вот прям раю. Что еще сказать? Это на камеру. Ну вось, да, мне тут коллега подсказывает. Over the Garden Wall, цудовний мультфільм. Русский язык вийшов з чата зараз? Ну, за садовою стіною. Добре. Ну, что ще, блин. Ну вось з того, что могу порадить, просто с пункту гледжання прикольный мультик. Вось, это «Я сгубил свое тело», мультик 2019 года, я не памятаю, кто снимал. Это нечто... Блин, короче, я расповеду сюжет, прикол чем, что чуваку отрезал руку, Круто! И увесь, кисть, да, и увесь фильм кисть спробує дойти до чувака, от якого її отрезали. Типа, і, ну, там прям сюжетка розворачується. Это просто ось прикольно. Як анімація може бути використана, ну, типа, для ніяких таких ну, типа, ну, дивних сюжетів, таких авторських, артхаусних. Прикольно. Круто. Без конца техник. Як бонус. Это бонус. Як бонус. Як бонус, реально. У меня к вам зараз питание. У меня есть для вас игра. Гульня. Я завсюди хочу казати розігранка. Ой, як а що ми отримаємо? Нічого. Є вельми, в общем, сложний тест, який я пройшла вельми брудно з утра. И есть просто угадай, откуда кадр. Давай другой. Блин, ну може по хардкору давайте, ну прикольнемся. Одну гоню, Гость, выбирайте. Спеть. Я за любой движ, кроме голодовки. Мальчики. Блин. Мальчики. Ну, давай. Я тоді беру... Чуть что, по Диснею тест по Диснею. Короче, я тоді беру отгадать, а ти тоді тест. Да? Ну, в сенсі. В сенсі складаний. Перші ножниці. Перші ножниці, окей. Що? Это, короче, изумерская тема. Я так само, я не розумію, але, ну, я не супроть прийняти правила. Ось, я їх так само прийняв, тому... Хорошо. Все, тільки камінь, ножниці і папір. Да. Більше нічого ми не... Без колодежа. Все, клас. Давай, 1, 2, 3. Нормально?
Камон. Окей. Вы выбрали этот вариант. Так, нам треба я нагадай, будь ласка, я вже забула. Треба здогадатися, які... Просто Кадр отказать назву мультика, кадр якого я показываю. О, Котенок по имени Гав. yes. Я так само. Я забув назву. Я забыла. Я просто таки котенок, а потом что там котенок? Я забыл самую головную параду. Что? Вожик у тумане. О, в тумане тема. Слухай, я не глядела. Саймон Кэт. Саймон Саймон Кэт, да. Человек пшарен. Да, одразу видно. Что это такое? Зараз. What the fuck? Блин, ну тут инспектор гаджет. Это могли быть смешарики. Коли я вам откажу, что Не-не-не, Это это... дурный скриншот, типа. Не. А можешь ближе, ну, типа, Там повеличить некая трошки? это няня, ну, что? А, Вы- это Футурама. Вы сдаетесь? Не? Нет. А что? Это Человек-паук? А Да. это... Да, да. А, Всё, это да. мистер Октопус? Да, да, это мистер Рок. Я просто подумал, что это не тень, а что это просто квадрат. А. А инспектор гаджет цікавая загадка. О, это собаки. А бродяга? Да. Да. А они там это ели спагетти, да? Вот, Нет, гэта стоп, нам что далматинцы. я не памятаю, як докладно. О, мой любимый! Атлантида. Не. Почекай, это... Планета сокровищ. Планета сокровищ, да. Я люблю, там был Ой, морф, блин. там был такий морф, типу ржовий. Вот, Я так вот, люблю. блин, это, до речі, гениальные у Моя плане особа анімації. побудована на їм. I don't Ви know. О, всі я його пам'ятаю, я глядели глядела в у дитинстві, дитинства. і було вельми Я так сумно, само, там не, я да. Гэта Animal Geographic у Ну там такі мультиплікації. пінгвіни потерялись. Там Кавказ, Закупилися да. Це пінгвіни з приключення пінгвіненка Лола. Лоло, я ведаю. Там вельми сумно, мультик, не глядите. Да, і я не ведаю, чому гэта приключення. Это по вайбу, як типу, пусть мама услышит, пусть мама придет. Геркулес. 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 А як він Русалочка, правильно ні? називається? Ладно, я не пам'ятаю, там не скажу. Ой, Живел некий. это... Блин, зараз. Так. Ну, Тут нема головних героїв. Робин Гуд. Да, Да. это Робин Гуд. Я ладно. просто наугад зараз, капец. Вау, слухайте, вау. Что там? Не, так робить. Кто? Кто я сказала? Мы еще никому не телефоновали. Так что, Золушка? Попелюшка? По-белорусски будет. Ладно. Правильно. А? О, вот гэта складана. Ой, ну это что-то там перед Новым годом. Что там, типу, 12 месяцев. 12 месяцев? Ой, так Хорош. это ж такая, типу, сказка на ночь. Так, это что такое? Малефисента? Не, А чому вона это, мультик? Я вот ради вось гэтай фразы Малефисента? зрабіла гэты скрып, Малефисента. гэта не оно. И это не да, император про Куско? императора Куско, помню. Не, ты что? Это со старых... Да, это ж с этой... 300% уже не Як, процент. Белоснежка. О, да? Ну, Нет? Это там близко. Это одна из... Мабыць, не, персонаж названы верно, Просто але откуда? мультик, як... Хто персонаж Няма назвав? Калі? мультика Малефисента. Да, да. А як он називається? А Блин, вось я... это антагонистка з одного з мультиків про ось Про принцес. Так, Про так. сказку вообще. Да. О, снова. 7 гномов, это, ну, Белоснежка была. Да. Сдаётся? Минус 300%. Минус 300%. Ну да, ладно. Спящая красавица. Все, докладно. А ми вот, просто бачиш, знаєте, які енергічні. Типу, Окей. ми не згадали слово сон, просто типу, нам не лізе у концепт. Ворона, скажу. сир, там що-то ось вони з лісою не поділили, ні? Не скажу. Чебурашка. Які чебурашки? Где? Так это не сенс, что скриншоты, ну, уже Блин, ну не Даша, просто ты, так. конечно, нас подловила. О, тут лиспась, это, ну, Ты як ти Я одна так- раза, блин, над ним спав. я Нюша просто. Реально. Я веду дичи. У меня был такие, типа, раскладные штучка. А ось гэта ўжо походжанне імператора. Куско? Император Куско. О, а вы Опять ведали? что другая? А вы ведали, что императора Куско Или- сдымали, типа, без сценара, и у вынику, Так, типа, так, это я было всё документалку импровизация, да? Блин, круто. О, Ой, следствие ведут. Сёси-моси. А вы помните «Карусель»? «Карусель» — это радость для нас. Да. Лучшие мультики у У меня детстве. в детстве не было, до речі, ні Джетикса, нічого, ні Никелодеон, у меня были только советские мультфильмы. Атлантида. Атлантида, да. О, мы перемогли, у нас будет подарунок? У нас есть торт, ладно. Это, ты про Jetix згадала, что Сэнди. Solar Opposites. Солнечные противоположности, да. Это, что Сэнди, Regular хотел понравиться Show. еще раз. Что Сэнди, Что вы Сэнди? глядели, что Так, Сэнди? Блин, на гениальный Jetix в мультик. детстве. Да, да. А что там за еноты? Regular Show. Вельми сумбурний мультсеріал, Як ми. який, мабуть, знімається без сюжету.
О, гэта мы. Здаецца, але, мабыць, гэта не так. Гэта мы. Disenchanted. Disenchanted. У тебя выключилось там. У тебя меньше вышло. Мама звонит. Не-не-не, мама не этот самый. Не в час. Так, что? Все, минус вайп. Минус. Минус вайп. Там Мать, где-то, все пошло не так. Разочарование. Гэта мой скарб у дзяцінстве. King of the Hill. А что за скуфы там? Да, это, до речі, Хорошо. мультсеріал про скуфу. Так. Это просто... Там, под гэта музычку. Я забыл его порадить. King of the Hill. Да Это прогляду. лепше, это лучше Бивис А и я Батхеда. коней. Но ощущение, что они в этом сериале сняли старые. Ну что, у нас отрубился один микрофон. Ну да. И 2 камеры. Ура! Потому что просто уже зашкаливает. Гэта знак, што трэба сканчваць гэты выпуск, трэба дакушваць тортик, трэба камусьці святкаваць, Аддаць мне тэлефон ураз. так, аддаваць тэлефоны і прымаць віншаванні. Вось, таму на гэтым Пишите ў каментары, усё. які ваш улюблены мультфільм, які вы можете параіць, і што вы глядзелі з таго, што мы сёння абмеркавалі. І калі не глядзелі каня Боджека, камон, першае, чаму вы ўсё яшчэ глядзіце гэты выпуск? Дзякуй, Лёша, што прыйшоў. Дякую вам велике, от души. Шосты выпуск, ура! Йоу. Всем йоу. Пакетик.